Napa boleh temponan ikut TV. Temponan ikut TV sampian beritaan nggak makin nih kamu tempona aden pate geluh pate mun keng TV nata pate nah silent morning silent cek pemunyi TV nah remote kasa cok koncong kasa tu nika berde kemper emik asilang nika mun pete TV nata mati keng suara nata ada. Jadi kalau karek kebing beri dalam TV aja. Pemirsa hasil pilkada pada kesempatan kali ini maka turunnya hitungan. Jadi suara nata ada karya orang ngetok saya kebi. Boh, ntar ke pengajian tempat fokus nak sampian nih hadirin. Tak setuju orang bisa. Sampian nih beni orang nganggur bergelak andi kesibukan, thank you kak. Mal gelak sampian nyoblos. Padahal leso cek malam mari nyoblos kia. Wahaha. Gelak tok coblosan ki. Kok malam ada coblosan? Oh, bodoh kok. Sampian beni tak payah lebih semang kata ki berupah ocen. Bu mun ocen lep-celep ngak mangkin ni kasih nyaman beni ngaci. Acil bak. Ape tampe. Bah, nampe kalampir kan dijemur gelak kalampir ocen kan itu tolong ruang. Nanti timur lep-celep dia iya saya nyaman ape tampe. Nampe kalampir huk. Rabbana Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, ajunan sebelja Kiai Haji Abdul Waris Umar, ajunan Kiai Haji Muzammil, Kiai Haji Humaini, Kiai Fauzi Syamsuddin, Kiai Naufail Hudaifi, Kiai Mudabi, Kiai Kiwani, terjukan tak galib ajunan Kiai Hasiba, tor tak galib ajunan Kiai Fathur Rahman, ben setuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaulah. Namun meskipun badan kaulah tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, Kika Dinto Bapak Abdul Asyik selaku mantan kepala desa, Bapak Sutikno
selaku PJ Kepala Desanya Peken Timur bersetuju jajaran tokoh masyarakat sehadir tanpa terkecuali dak kesetuju ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan setuju imul jaaki Allah sahibul manzil wa sahibud dakwah kika dinto Bapak Asfarullah sareng Ibu Juamnia nggih Jumania tulisannya saya kelihatan nih kan Majelis Keluarga Musalla Nur Muhammad juga tak kalep Jam'iyah Salawat Kung Munah ben seteja para rabu para hadirin sehadir kesempatan mangken dek seteja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah saat samangken takdir alengki apolong adzikir da ajunan Allah semoga lengkina kaula ajunan saat mangken beni cuma apolong etunyah bisaos tapi sampai dek ke akhirat kaula ben ajunan pakun epapolong dalam kabadaan kengeng ridho ipun Allah amin Allahumma salawat ben salam ngireng ngaturaki dek Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto samoga tetilan calan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaatah yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim kalaban oleh syafaat Gusti Nabi Muhammad kaula ben ajunan tak kira nyeting dak panas saapoi neraka samoga sakak dinto bedana amin Allahumma Bapak Ibu hadirin seekol jaaki Allah ajunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkenal sahabat sepaling alim Sayyidina Ali kak dinto toman ajabu innamad dunya thalathatu ayyam tunya kak dinto esena tak lebih coma teluare ni kadebuna Sayyidina Ali dunia itu isinya hanya 3 hari cuma teluare tok esena dunya ni kata lebih situng yaumun ma madha bima fihi laysa bi'aid sepertama dunya ni ka esena are beri makin hari napa Rebu esena dunya ni ka situng beri Selasa yaumun ma madha hari yang telah berlalu yaitu hari bari ada angin pon tak napa pada tada oh telok berimpak oh ada embang hari pertama cepon Sidina Ali yaumun ma madha bima fihi laysa bi'aid hari yang telah berlalu yaitu hari kemarin hari beri bima fihi laysa bi'aid cuman are beri ni kaben esena tak bisa abeli pole bener tak bisa beli pole beri ni kan walan tarji'al ayyamil ladzi madat dan tidak akan pernah kembali hari yang pernah kita lalui are beri ni tak bisa ientare pole sampean tak kira mangki beda orang entar dek ke beri ada orang entar ke beri ni kan beda orang entar ke beri ada beri ni kata ningentarin tapi Cajam ngaji sekali. Walan tarji'al ayyamil ladzi madat. Hari itu tidak akan berlalu. Tapi hadirin,
Benih pah si beri mari-mari benih pah pada ben lagu kasa. Kan lagu pah bodoh. Yang lalu biar berlalu, lupakan itu semua. Luka hati karena cinta. Wah sasi benih lagu ini. Beri ni kalakar tak bisa ientaren, tapi beri ni ke bisa ike bayi pelajaran. Kemarin beri lebet etemur talopuk, mungkin lebet boleh cek sampai talopuk. Apa napa? Beri mari talopuk, masa mungkin talopuk ke boleh lebet situng jalan sepada. Keng tak ajar cek beri mari elebeti. Beri amain game sampai kol telok malam sopu na tak bejeng tak ngiding. Masa mungkin sopu tak bejeng boleh gara-gara main game. Ini kenyaman berarti tidak mengambil pelajaran dari hari yang kemarin. Hari beri ini kalau tak bisa yentaren. Tapi beri ini bisa kebaik pelajaran. Makanya debun Allah dalam Al-Quran, wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Maka lihatlah hari kemarin untuk pelajaran di hari esok. Tore tengali seberi untuk kita perbaiki langkah kita di masa yang akan datang. Mun beri kula benajunan salah gara-gara ngalaku situng kalakuan. Deku cak sampai ngalaku kalakuan sesalah pada ben beri karena beri ini ketiti pelajaran untuk tak ibeli ipole hari selanjutnya. Jelas? Pon, jadi hari ini kan Cik Mon Sidina Ali cuma ada 3. 1, yaumun ma madha, hari kemarin. Yang kedua, wa yaumul ghad, dan hari esok. Jadi tunya ni kesana cuma teluare, situng hari beri. Nomor 2 hari leku. Lah saya leku ni kan Cik Mon Sidina Ali, pokok. Fa alaika bil amal. Saya leku ni kan sampian cuma bisa andi pangatero. Artena belum tentu kula ben sampian depak ke leku. Tore, wala beri saya jamin lekuk kula ben sampean nikah, cek ki odi. Beri saya jamin lekuk ki odi. Tai pangki. Tidak ada yang menjamin besok kita hidup. Karena mati ni kaca pun ulama lok kotu sake. Toro kadang mati ni kalau kotu tua. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahinan min ad-dahr. Toro kadang saya sakit sara etek dan tek tak lemat teh, saya dah beres mati mendadak. Beda. Leku kemis, saya rasa bisa entar ke kemis. Ada saya jamin makin ni kajak boleh entar ke kemis. Kholilia sini ke Erpu entar kanya beken temur, bener. Kholilia sini ke di Bengkalan depak kanya beken hari Repu. Sehat betenah, tandi penyakit, acara mekik santa, suara nekik kajah. Mulai darinya beken ke Bengkalan, romoro tak lemat teh. Apa cak ada masih cocok romoro mati mendadak pentong bener. Jadi kok deki. Kok lai patin nak ada depan denak dia. Sehat boleh ke Bengkalan romoro, enja tak lemat teh. Wah jon sehat jon lempo. Saya ngaji baba. Ya pada tak lemat teh. Pada tak lemak. Terda pak kapi ke leku. Saya beri tak ningin tareh. Saya leku belum tentu bisa yen tareh. Karena umur ni kata evaki. Nomor 3 hari ni kabila Cik Mon Sidina Ali. Yaumun wa anta fihi. Are sesampian berde iya reka iya. Hari apa? Hari Rebu makin ni. Hari di mana sampian berada di hari itu. Fagtanimu. Jaga hari Rebu jaga. Hari makin ni ke jaga. Hari makin ni kasih ngumpian. Seberi lama hari tak bisa yentari boleh. Selekuk belum tentu dapat kula ben sampian. Empian cak ngucak engkau ngaji Quran leku. Cak ngucak asada ke leku. Leku belum tentu yentari. Makin ni ke hari kula ben sampian. Mun andi kesempatan laku bagus makin kalau kau makin. Polan leku belum tentu yentari, belum tentu dapat. Banyak cerita-cerita anak orang mati mendadak hadirin. Banyak apa tak banyak? Dan kula andi ba matua ereng. Matua ereng. Jimin, alu-aluban matuatan kula. Asaka hadirin, asaka ngangku sape. Pokol 11 lesoh nyander kapung kana pao senika. Bedereng lebat entara kaleke eteku. Oh istirahat kengah, keng lesoh eto orot. Datang dari leke, datang bawa kombala kol 12. Lah sajam pakun temu der nyander. Yentari takut ken ngide. Bi orang sentar ke bawa kombala ni kah. Ece ke ternyata mati kah. Asaka deh kah. Beni orang sakit, beni orang tedung, beni orang tak nyaman badan, renga saka, nyander kapung kana pao mate. Maka tak langkong kula masa yang asampian kula ku mun asaka, saya ngajak nyander kapung kana pao kak.
Nyari pungkana nyiur kak ki. Insyaallah. Hah. Mari kita ngak kejabah nyampi tedok yu. Cak muni boleh pahunjuk rasa dina dia. Cak gelak. Manusia ni ka umur tak bangki. Tapi ku leben sambian. Ari beri mari ele bercipon. Seleku belum tentu ian taren. Are ku leben sambian mangken ni kala. Untung nga sambian mangken si entar ngaji ni kak. Ni ka ari na sambian. Ni kebektuna sambian bi sambian ni ki ngaji. Pian ni termasuk oleh paling untung si mangken depak ke acara pengajian ni. Amin. Boh. Entar ke pengajian tempat fokus ngak sambian ni ke hadirin. Tak setuju orang bisa. Sambian ni ke beni orang nganggur bergelak andi kesibukan. Thank you kak. Mal gelak sambian nyoblos. Padahal leso cek malam mari nyoblos kia. Wahaha. Gelak tok coblosan ki. Kok malam ada coblosan? Oh bodoh kok. Sampian beni tak payah lebih semang kata ki berubah ocen. Bu mun ocen lep-celep ngak mangken ni kasih nyaman beni ngaci. Acil bak. Ape tampe. Bah, nampe kalampi ru kan dijemur gelak kalampi ocen kan itu tolong ruang. Nanti timur lep-celep dak iya rasa nyaman ape tampe. Nampe kalampi bu. Rabbana Karim. Tapi sambian intar padahal leso, padahal payah. Banyak makin saya nganggur nih kapang tapangan lebih bunggona main HP. Sambian dari jauh deh pagakan tu padahal selebih semak iling celing tak iketela. Mak bisa intar sambian. Sampian intar kanto ni kasitung alasan na coma. Sampian pele bi Allah betetio orang salamet. Ari na sampian makin ni kagak. Bi sampian diguna aki kala bento at intar kak kanto. Sampian ka pengajian ni kenapa na boleh ngerti ke seeko cak gula. Mak kita ngerti kento ju majlis ilmu. Sampian ni keampun jamin masuk surga na Allah. Kanjeng Nabi saja bu man mata fi talabil ilmi mata syahida pasera orang semate tempo na ngaji maka orang ni kan mati syahid darma akhirat tak enyak tanya aki amat langsung masuk ke surga na Allah. Amin ya mati tulik. Iyalah mati lah. Bukan mati ngaji. Langsung surga. Iya mati tulik. Nih kebenar Pak Hesoro mati mangkin saking dari bagus ngaji. Cek seumpama mati nih langsung syahid hadirin. Bade situng kitab. Nyamana kitab Pak An-Nawadir. Tulis sareng Al-Imam Syihabuddin. Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi ngabala dalam kitab An-Nawadir. Budian akhirat ni kepada orang pamasuk ada neraka na Allah tempeng amalah saampun tempeng amalah pangki amal bagus ben amal cuba bagian secuba ni ka iki ba pamasuk ada ke neraka na Allah saampun sahabat ada ke neraka Allah atikan ada ke malaikat ya malaikati hal kana minkum min ahadin jalisil ulama malaikat kecah orang saya masuk akan neraka juga orang saya kiba akan neraka juga coba teku boleh ampun pangeran mari etengku ni ke tempat kapetompe na pangeran res beres mari ekala tenggen tengah mari lain ni ke tempat kabu arbuk ni kalau begini yo berkapi ni kak jabuna Allah entek kelu malaikat cek kor oper cek kor masuk neraka coba tengku mi orang saya masuk neraka je lambe tunya toman toju ben ulama keng toju ben orang andi ilmu bening ngaji keng toju apolong ben orang andi ilmu beda kiai melebak su sampean pah melebak su kia toju abeng ben kiai se melebak su ku tanya aki ku beda sekali se toju ben ulama mun se toju ben copet nole benare ya celaka deng beleng tak ada pangeran tak ada se toju ben ulama cepon Allah au kana asma'uhum min asma'il ulama coba tengku mi polanya mana orang dia pada benya mana ulama mun lo toman tuju ben ulama
Coba tanya aki mik polanya mana beda sepada benya mana ulama. Tanya aki mana. Ku beda sepada. Tunga beda seanyama polo. Tunga anyama kelemuk. Tunga anyama penai. Ada sepada benya mana ulama sekali. Makanya nyaman ni kapal genteng kak. Mun nyaman ni kata genteng oba pergi makin oba. Karena nyaman ni bisa atetiaki kau leben ajunan selamat budan di akhirat. Kula ngabala iman kak diman. Mun beda orang pahanya mak kelemuk. Kota be orang pah beda anya mak penai. Cak adan tek haji makin oba. Ring nyapakeun pah ngucak yo beda rem macet lah umur 40 tahun. Tatang ke lah tahu kapi cak nyaman penai. Pala keng cek eman nak penai je penai ya cek buang keng beriin Muhammad sebelum penai. Tetinya mana Muhammad penai. Mun papa kunya mai penai tak usah bahas akhirat. Itunya bayi melas tak melas. Apa nak boleh teti reng tani lah beteti kiai. Ke penai. Andi pondok andi santri yang ceramah kan nyabakan temur. Ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Penai. Kiai Haji Penai. Mi abah saya akhirat cek itu nyabai lah tak pantas. Sebab orang takut berdiri saya nyama penai. InsyaAllah tak ada lagi kak. Boleh kalak ngebela ni ke bulan insyaAllah tak ada. Nyaman ni ke ya pegenteng alak nyaman Allah pada Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim sini kah. Tapi cak ring mature cak lah nyaman genteng dikit ya apa? Abdullah, Dullah. Abdurrahman, Durasman. Abdurrahim, Durahim. Muhammad Khalil, Mat Halil. Apa cak cokok tang nyam aja yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun bini nyaman nikah beriin nyama saya maknana genteng. Contoh makna kembang Zahroh senikah kembang nyamana nikah nyamai ring bini. Otabe perhiasan Zainiyah Zain keng mun laki dalang kong gula keng beda pak guru gula Zain nikah artinya perhiasan. Maka namun ring laki nyamai Zain ini kebiasaan orang sabar. Tekku bimbian mun ring laki nyamai Zainal Abidin. Ku tak sabar orang. Nyamai Zaini sabar. Mun nyamai Khalil Yasin genteng. Sengai kabin biku ake marin. Cermet kok. Gilo para aja jengkok genteng deh ya. Tak kira para aja jengkok bolok para aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang selengki makin aku nak akibak tona sampai ni kau orang seontong mantere panuli ala ko bagus hadirin. Amin. Pon, berempat hari ni kah? Tunya ni ka ese berempat hari karo. Telok, situng, beri dua, laku. Ada suruh mulai kada ni. Mulai. Nyampir cek aja nak lero dia. Nang semak ben kok bisa aku lupai. Nomor situng are beri, nomor 2 are laku, nomor 3 are mangken. Seberi tak bisa yen tare boleh. Seleku cuma andi pangatero belum tentu dapat. Si mangken ni ka are kula ben sampean. Maka paling untung mun orang iare mangken ni ka ala ko bagus karena sampean cuma andi situng are mangken ni ka sidi ngompian. Ben bi sampean ampun ye si ibadah ben mangken. Mantir terus becerah. Amin. Terus bagus. Amin. Terus teka hajat. Amin. Terpada umat selamat kepi. Maka namun beda kelakuan bagus kama belantar hadirin. Mik pola are ni kan ni. Saya akan bi kula ben sampean tunget-tunget ni kan ni. Ni ka iki bemate. Tinggal kalau kula ben sampean la jelas selamat haram make mati mangken apa ka. Bener? Ya jawab.
Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mun beda kegiatan na Pak Saos mun bareng benaden kegiatan nikah kudu Pak Ambu. Karena orang sedekan de tempo na aden nikah bi ulama itu buaki eka mate tak ngibe iman Islam. Orang seakan de ketika aden nikah eka mate kafir hadirin. Dubuna ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra. Beda lemak kalakuan ni kasayra asaus sing ngalakoh pah ili beli tak tobat ke Allah sampai mati lemak kalakuan ni kai kalakoh orang seala lemak ni kai mati kafir ketika mati budian iman tak eka sangguh mati dalam keadaan suul khotimah tersalam dah situng mentakallama halal adzan orang sepak kun adekan ketika adzan ni ka panggil na pangeran cuma saya manggil lagi manusia. Tetapi mun tempo na aden nah Pak Saus kegiatan kaula ajunan cek sampai nyaingi aden ambu kan dena Pak Saus napa boleh keng akan deh ngaji ngak nikah ni mun tempo na aden ambu dimin jawab areng sareng lanjut lagi marina jelas napa boleh karo main HP napa boleh tempo na niku TV tempo na niku TV sampian beritaan ngak mangken ni kamu tempo na aden pate geluh pate mun keng TV nata pate nah silent morning silent cek pamunyi TV na remote kasa cok koncong kasa epat tu nika beda gemper mic asilang nika mun epete TV na tak mati keng suara na tak ada jadi kalau karek kebing beri dalam TV jo pemirsa hasil pilkada pada kesempatan kali ini maka turunnya hitungan jadi suara na tak ada karek orang ngetok saya kebi sampai saya ingin kelaban perkara lain maka namun biar engkau namun berdering adan ero tulis sampiti tak oleh kerja nomor 2 napa orang seeka mati kafir nikah au asa muslimah orang selebur masake atena tatang kese pada Islam mah cocok cek burleburnya ke tatang ke cek burleburnya resala na orang lain karena orang senget nenget masake ati nata tangke maka budian orang ni kamun mate eka waris mate kap jelas maka nanti kan tatangke lako salah ngak napa saus kuleban sampian ce amporo nurok kasalah nata tatangke andi lako salah ni keurus nata tangke ben Allah kuleban sampian tak kira masuk neraka gara-gara salah nata tangke keng mun sampean arasanan kacuba na tatangke seerasan ni belum tentu masuk neraka kuleban sampean searasan tatangke ni kegulek lapoton gak ada lebih ada kan dah cek sampai kuleban ajunan ni ke masake atena orang lain kalaban sengaja kalau keng tak sengaja masake tuli minta sapora mun sampai niat nenget kayak masake atena tatangke eka mate kafir hadirin orang Islam ni tak ninggu ganggu haram perasaan na ganggu haram tunya na ganggu haram batin na pasake tak oleh kuleban sampian ampo gak jagaan orang lain tor kadang manusia ni kecek seneng aja ge salah na orang lain ding orang salah na itu muka piring benti ing ada salah na sakale bener padahal dia mabedereng tandi salah maka cek pun Imam Syafi'i jaga mulutmu dari membicarakan kejelekan orang lain karena orang lain juga punya mulut dan kamu juga punya kejelekan cek burlebur kau leben ajunan akan tercubang tatangke apa sebab karena kau leben ajunan bisa saja lebih cuba etempeng tatangke makin secubang padang keng cuma pita na tu sana kau leben ajunan bi Allah tak epa padang dimma bedereng tak tusaka pi orang nega jadi cek ampo masake ding tatangke munding tatang kecek likuli nah apa na saos sabana tatang kecek likuli tanah tatang kecek likuli rebana tatang kecek likuli aja mata tatang kecek likuli laki na tatang kecek likuli hahaha kok ngesik kan beda biasa dengan pun tilpunan ben laki na tatang ke narua iya ada sing ngaku laki na cek pentra cek landi bini andi anak pun tilpunan ben ring bini lain ring bini selain pahenya mai tuku semen ada bini lo itu mo beda sempo dia oh si bini pah ngupload status antara sepena ate laki na orang sepekere
Lu nyam lanjut kok. Ambu sampun nelpon lagi tetanggana. Cek ngampung kalagi tetanggana. Mun ngampung kangkok boy marah. Hari aja jampung lagi nabi kok di mana. Pon. Mertelok napa saya mati kafir nikah au akko asla. Orang saya masake ate naring tua dua sampai mati bah tak atobat mati kafir mek ring nyavekeun masake ring tua dua tak mati kafir alko mani ka sahabat Nabi Muhammad bejengan luar biasa pasana luar biasa fokus keng pulang masake ka ate naring tua na alko mah kurang didik mati kafir hadirin alko mani ka sahabat padahal mau kuleban sampean sebeni kiai deh ka masake ate naring tua tak mati kafir alko mani kale nikah hadirin orang sesemak ben Gusti Kanjeng Nabi mati kafir kurang didik keng ontong pan iyo berbi Nabi Muhammad pah ring tuananya porah alqoma pah gelem maca la ilaha illallah sebelum mata bisa maca la ilaha illallah alqoma ni bila ring tua bini ane saya bun barak deh makana garing bini ni kagulaban sampean baik karing tua bini ota beka bini ka bini colok je karaji beni ka bini baik karing tua ota beka ring bini karaji na kulaban ajunan ni kakutu tengate malah sampai dibuaki bi ulama ring lake muntro gempang rizkina dua orang ni kau tukar lambei situng ring tua bini senomor dua rajin empian mun sering abri pese karajina sampian rizkina sampian ni kebi Allah bakal lancar mun tak para caja otiaki sampian ken mangken ni karajin empian ni ke abri obeng sampian benare tina caknya banyak sepenting selain pese belanja pada belanja na 100 beri 20.000 ada 100 ding belanja na ben kaparluan anang le 20.000 jadi kaki aku andi kaparluan panapa ku tak rizkina sampian bi Allah lancar ngomong amin mun tak abri ongguan reng bini ni makanya sampai bi Kanjeng Nabi reng bini ni kakak ero torot makin kikir dar maro ero maklumi fa idza istamtamat istamta'ta wa fiha iwaja mun sampean tro dia seneng ben nyaman na polong ben reng bini ni kau kutu angkuilu bilu kan sepat reng bini kan bilu kan ya kan bilu reng bini jak reng bini ega bae dari tulang rosok sebilu innal mar'ata khuliqat minad dila al muwajjah reng bini ega bae dari tulang rosok sebilu bilu sepat reng bini jak tulang rosok. Maka dari bini pangaput status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Ngaso. Mun reng bini kikir torot cek lajan mun elajan bi impian situng impian tak kira menang cek selaki ngucap tolo kecap si bini tolo jus tambu sekali bami entar kena tokar impian menang cek reng bini king datang di pasar ben reng laki datang di pasar kan beda jauh reng laki ke pasar temu ben orang di dimma kak di pasar kan mari coba rajin impian nih katanya aki jalan di dimma le di pasar apa iwa belanja setejak dengan tak berdebik lambat mun lambat 100.000 oleh dong seborang haram 100.000 tak oleh apa sekali makan cukup ongko kapi romang kan cukup tak pada sedang kemudian mun tak penting tak ngakan sepang dengan nakin kok cakalan suatu nakin kok telur makan aku cukup cari mangkaco tak alako ya nakin nyari tangan cuman makan apa tegak ambung akan markena tak alako ya nakin ke pasar cek letereng bini pada rumah pole cek nasib ya nakin entar makan apa larang kapi takkan pelan markena bi Jokowi cek dah kalau tanya akin tar demah di dimah cek lagi beli di pasar tak lama re patut ke depan ke Jokowi apa makanya mun reng bini kikir torot cek lajani cek nyampit mun nyampit embian tak kira menang etung nomor 2 kesalahan oleh belum tahun ro congke boleh biar kan kakek tak enggak lambak jadi iya jua mun lah kakek tak enggak lambak juga kingal tok kapi lambak juga bentang gele keng kapi re kan kakek lambak karungi besi leber cong dah iya kan gelak torot maki salah ada malah torot cek lajen nomor telok kak mun bisa sampai ni sampiti ke di cek parlu waro malarat panirak ke rupah melkot dub dajer ya ke boleh pah napang kapan napang kan gerah tak ning beli dia yang selaki dia pada napang tanggung abini rakora bahaya kok empat tenang
Maka naring bini ni kamun kikir lah torot. Nomor 4, mun kadung oleh kikir ni kabah enggak HP butuh, HP rosak, kuning HP rosak kemudian. HP mun kadung rosak, pate elok mate kak. Pakai ini an sajen nyareng. Pakai ini an sajen kaje, jadi bisa laki. Cek kaje apa le? Keding ring made aja tanya. Dah iya roh kak. Made sih dah iya. Aku tak banyak. Hah? Bos saya kok, mi ontong kok tak bini dina. Senung kok yon tal mata aja no. Tapi enten benih sanika buk, benih sanika asli Nabi Sayyidina Umar. Kalau ring bini makikikir eroce laben, ulan ring bini ni ka antara salah ben bagus sebanyakan bagus. Salah na ring bini kan karo situng ngampu alaben kasi laki tengki. Situng salah na bagus se. Hatana arakora asapuan abekombe aring kesan jaga anak jaga Roma ngandung rembi nyusuwe ngandung boleh rembi boleh nyusuwe boleh kan nyusuwe boleh pakai nyusuwe boleh ruang kan nyusuwe boleh jo. Pamulai kadek deh kak je. Ada pamulai kadek deh kak. Pecah putih pamulai kadek. Bahkan ring bini mun nyusuwe kan tak buam, ya nyusuwe anak ang maksudnya. Bah, hah? Ngaji yang nyusuwe pak na boleh kok. Bini na siapa saya nyampit je kak. Mi pak na ngampung sagale. Allah nyusuwe pak na boleh kok. Waktu pak garing bini apa dina dia. Juring bini kak. Selaki tojuk man nyaman kok rokan si bini tojuk cek ke dia tambu sekarang. Singam pendong aktif kok hari ini. Yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa'a muslimah. Situng akan ketika adan eka mateka. Nomor 2 tengki kata tang ke eka mateka. Nomor 3 masake adan aring tua 2 eka mateka. Au ta'atu khamra. Nomor 4 abu mabuen. Benikotu homer, benikotu aing, ganja, sabu-sabu, ekstasi dan sejenisnya, narkoba. Uning narkoba, narkoba ini ke beda 2, beda narkoba ini keseharam, narkoba seharam neka, narkotika dan sejenisnya, sabu-sabu, beda kese narkoba seharam, beda narkoba sehalal. Nah apa? Narkoba sehalal neka, nari kolor bapak. Apa itu? Artena narkoba nari kolor bapak. Lo tau artena? Ih kamu gituan. Aku kan malu. Sebel deh. Gelak dul. Aki cak congok dul. Gila ongku jangan ngobrol ngara gue udah kumun pengajian boleh udah kung monangi bawa bensin kok pokobong nggak kapit ceremet atau mau malam malam ngombe boleh setia ngarang juga tokar ngarang kok nyengkuta kok ngarang mau tokar setia pun banyak orang ya kan banyak selang langa mun dua-duaan deki tak usah tokar kok iki leceh pun mati kok bin ki nunduk maju tokar boy atau lede emas saya nyapit dinna saya atau le ibun temur Allahumma sholli ala Muhammad barak mariyalah korang
Gua teman tak kurang mun kat kayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 5 saya terakhir. Napa saya ada tiaki mati kafir nikah? Saya ada tiaki mati kafir nikah saya nomor 5. Awis takhaffa fis sholati amro. Orang selebur tengin tengaki dalam urusan bejeng. Orang seenteng dalam masalah solat. Orang seenteng dalam urusan bejeng nikah mati kafir. Mun saya tak bejeng tak bahas saja abejeng kor enteng nikah mati kafir. Napa boleh selalu abejeng? Abejeng keng enteng mati kafir. Makanya pun kesair. Sehingga cek sampai enteng de ibadah solat. Sanaus odi kaulah ben sampian malarat. Kauntungan beni markah atunya apangkat. Tapi se bisa salametunya ben akhirat. Kasalamatan eka oleh kala bentoat. Dek kuste Allah semak ben acewin maksiat. Kepada manusana ala kose manfaat. Sanaus odi ta'abid samu ke berkat. Pakai aja kak. Samu ke sateja kaparengan sehat. Ibadah dak kuste Allah atamba kuat. Lanceng umur rezeki halal nak potoh solihin solihat. Bentatang kerukun de ulama cinta serta toat. Ala kuaka bekusan selalu sempat. Mun ala kotu saman terbisa atobat. Nga oleh pangapurana Allah cukan rahmat. Ben muka kenginga syafaat kanjeng Nabi Muhammad. La ilaha illallah tebu bektoh sakarat. Amin. Muka ipa tep-tepa sampai nyabah ilarot. Keluar ruh kempang tor tak malarat. Husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat. Laku siang ben malam seepek kerentunya. Siapa amin ya? Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Laku siang ben malam seepek kerentunya. Jarang searoma sah abe bekal matiah. Padahal mun mate tunya ikala lainna. Cuma labun pote tak acei setu manah. Tunya kebaisarat ibadah pagiat ngireng. Tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng. Banyak mun ka urusan tunya yang kepenting. Tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Odi enya beken tore cek pikap piyaki. Polan pateh deteng bektonah ta eki pangki. Kula ben sampian seeden te beni soki. Kula ben sampian sateja mati akapi. Amin. Mati apa tak mati ya? Buk, mati apa tak mati ya?
Mati ya latih mati. Kocang mati ya. Konjo tak mati, mati dan aja jauh nah. Maksud tahu leben ajunan bekal mati keng mentir pada lanceng umur gi. Mentir bi Allah bila saus mati mentir husnul khotimah. Amin. Amin Allahumma. Bon, beda-beda empah. Esenatunya nih kah? Telok nomor situng are. Beri nomor 2 are. Laku nomor telok are. Semangkin seding kuleben sampian bila hari samangkin seberi lama hari seleku belum tentu dapat jaga alhamdulillah ajunan makin ajaga hari makin kalau ben ibadah sampian sadir ka pengajian makin termasuk oleng-oleng sepaling untung manter terus bijak bisa ajaga arena kau leben ajunan ni kemakin ni bisa ajaga kalau ben taat kalau ben ibadah kau leben ajunan manter teti orang sebajrah selamat dunia ben akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bada lima perkara semun eka lakon eka mati kafir hadirin. Bada lima perkara mun eros terus kita atopan ke Allah. Lima ni eka mati kafir. Nomor situng akan de ketika adan. Se nomor 2 masake atena tatangke. Se nomor 3 masake atena orang tua. Saya nomor 4 ada perkara saya hilang akal. Saya nomor 5 hilang enteng dek kabejang enteng dek kasolat budian manusia akhirat nih kayak kelompok aki tergantung solat deh kelompok manusia akhirat nih kemudian tergantung pejengah Quran ini cerita aki manusia ini kemudian tertimpa kelompok akhirat tergantung masalah pejeng. Kelompok yang pertama masuk neraka. Pak kuat pun Allah dengan Al-Quran. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Reng kafir tanya aki bi pangeran, kaki mah masuk neraka sakor reng kafir. Reng kafir jawab qalu lam naku minal musallin. Pangeran dan ku dalam ni kata abajeng. Mata abajeng tak tahu cak wajib. Mata tak tahu cak wajib. Cek kafir pangeran lo Islam masuk neraka gara-gara tak abajeng ni kelompok si pertama cek pun Allah dalam Al-Quran. Kelompok si nomor 2 masuk neraka mi masuk neraka pola tak abajeng engki tak abajeng mata abajeng pola kafir punten Islam tahu cek wajib bajeng tokang mi tak abajeng sengkah berdering tak abajeng marga sengkah ada munikan tota ada sing ngaku Bakuwa bi Allah saya cerita akin Al-Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'as salati wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Orang-orang Islam seta bajang markana sengkah sediai curang neraka jahanam curang ni kanyaman curang ghayya ni khusus orang Islam seta bajang tertak tepak kasih hadir. Ya makai amin mun tak abajeng boton. Abajeng. Mun tempo nak abajeng apa? Abajeng. Mun tak sempat tak abajeng. Duhur kerepotan, asar di perjalanan, maurib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, itu ketomanan. Tepak iko. Siapa ngucap tepak je? Ingat tang bini kaki lek. Tang bini yang pengucap tepak iko. Ada pemulai kadek ini. Mulai. Hah? Sul, mulai sul. Sul. Oke sul, cak tole sul. Dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor situng tak abajeng karena kafir. Nomor 2 tak abajeng karena sengkah. Nomor 3 nikah sibuk ani. Abajeng keng masuk neraka. Man, tertak tepak kasih hadir. Mun tak abajeng masuk neraka ya patut. Kelompok nomor 3 ni kemudian abajeng Islam tahu cak abajeng wajib keng pakun masuk neraka. Pakua bi Allah.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Pakompak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Fawailun maka neraka uwil. Allah akan bersitung neraka uwil khusus orang sabajeng neraka uwil deka. Bah, mun la abajeng ni masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. Abajeng mun abajeng akeng enteng. Abajeng duhur oleh 2 rakaat, asar la adzan. Duhur beda duhur 2 rakaat, beda duhur 2 rakaat nabrak ke asar. Darem hukum pejeng sesenik nikah. Pejeng saking hukum haram. Jadi maki abajeng bi setan ni kocak, yang bajeng ka tangkan cekake ko. Enteh intar tangkan cengko ni. Binakan aja jika main bulan ni kini ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 4 nih ke insyaallah kelompok orangnya bagian nih ke amin. Dari masa nomor 4 nih ke Allah debu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim. Mak sahun kapi. Pan sadeun sahun ki ya sebudian. Sahun je lalai enteng. Sebudian dia bani sahun khosyiun. Palang ring dina deh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim. Mak sahun boleh pempapiara kita kibiko. Qad aflaha ongku ontong. Saya rasa ontong. Al mu'minun orang se mukmin. Saya rasa ontong se mukmin. Alladzina hum an salatihim khosyiun. Orang siapa jang khusyuk. Saya nikah ringnya bukan khusyuk. Kaderina khusyuk tu kayak kalau pai oleh 2 rakaat oleh telok. Mata tanggal lu siapa jang. Badah. Oh banyak. Maka Nabi ulama khosyiun ni kebeni khusyuk tapi alladzina yuqimuna as-salata fi awqatiha. Si ontong ni kebeni si apa jeng khusyuk tapi si apa jeng tepak ke bektona. Ti nama kita khusyuk kor bejeng tepak ke bektona masuk swarga. Kor tepak ke bektona. Mak kita khusyuk. Isra khusyuk melarat ka, melarat. Ti tak usah suk mah khusyuk. Kan bae diturun kadang teu takbirkan belunggal roh. Allah. 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 Allahu akbar. Tin tak usah ada iya biasa. Sebenting lah tempat kebekton nama kita tegai beli ikan belunggal ni. Allah. 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 Allahu akbar. Allah adzan je punya takbir. Ya boleh. Atau terang kangkok. Emang gua pikirin. Sorry ya. Mak terus. On. Wis. Nikah. Tak usah bahas seseta. Ke Mas Yatun. Ke Sumadin. Ke Nyai Sahmina. Nikah selamat kapi karena makin ya kholi. Amin. Kontor itu aki. Sambil jaga-jaga sampingan leh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila Kiai Maisatun bin Sama, Kiai Sumadin bin Kiai Maisatun wa ila Ruhasah Mina binti Ma'iyah
وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى جميع من انتسب إليهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما عملنا فداء وفكاكا ونجاة وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.